Apranende na opinion niya Kar Bangalore Autonomous Council Alida ka cekrong tu ASEAN IM tu inut bakta statement dia Cineglo lapen alali par amang apran AM derlo Apranende na opinion niya Kar Bangalore Autonomous Council Alida ka cekrong tu ASEAN IM tu inut bakta statement dia hilang Inut bakta eras nani pupuha hilang Inut bakta administration of fund Presar ki bang elected tum claim hilang Laki condemn no APSL ki ben tum condemn no labang so ili tum tribal rat mate ili tum karbia so injir kilota alang ili tum ambek reng lord beg jang cekrong bangke ili tum dakben pini condemn Lason dak taksi ili tum karbiang long ke claim kitlak ning kupila council Bini council lo, itu pro tu, ke claim ke lang नहीं के इसमें भाग लगा, quality education warning बुकानी, quality education की warning बोमत, in the name of quality education, also मारुतुम भाग, lang roy pen kasih pen sanksi ke peroy toy rong, lain lumah quality education lo ke, we are shame on you, Richard Dogby, education IM hari ini gerak memekar yang longrak. Alang itu, also marupan quality education ini pasti mereka ningkani sehini belo. Awareness ke claim itu nikan ini bello, one tangka par hello, lebang so awareness ke claim, tangte bini awareness ke claim ke teklong ke, oso mar tu phan lang roy pen sangsi ke paroy, hala hello mate quality education lama, lasi, ajab le pun tim kar biang lo, fela circumstance dang hedung kang yang lo, in the field of education, in the field of development, in the field of bringing peace in kar biang lo, life who in the field ang selo. Jom se lang itum hal itum celang dun bom, lang dun prom, ningje dun de, opos dun de pulo tangte, kar biang long kapavir ji pan se lang itum claim bom lo. Lasi APSL we stand with the people of Karbi Anglong, ami Gagba community against Rohon. We are not against the Assamese people. We are not against the Adivasis. We are not against any tribes community. We want to stand together. All the indigenous Hilonia Assamese, Hilonia Adivasi, we will stand together and fight with those government who are appreciating the crime and murder and secret killings in Karbi Anglong. Lasi, nilituma ke stand ke clear lo. Non ke lang jilang apor andame hitung karja bifansi bori ponji lapen non ladak labang so BJP government itu alang litu mas slogan itu kaduk beda chililo arlo so tum han kirai mate women safety alam salang litu kaita kaninje sitame women safety ke litu theklong le piniar ni litu women safety masih theklong le Konar lo women safety ke do, bini ani di bukan kilometer hinian bag lagi dah mata, kalau dah rape, gang rape, murder, killing sini tu kan julong, bini read kacau claim dah malo, ha read long theng theng kacau dah, so kacau kita, so kacau rota, halat dah kan dah, we got to know that the dead body is lying there, kalau dah dead body arpun si tu theklomi, read long ta, hidia long ta, lo ta dekho nasi tu safety ke do lo, read dia phelang lo, hammer lo anga. Long ler lo pen tukuang pen arle abang kereng abdam buk ini tum non herjong thekam long lo hammer lo anda women tum safety away pelotan pe da Karbiang lo itu bom government ke lake itu bom nangya government kali lo lasi ini tum finally from my side we appeal the administration to take keen action to those murderers killers immediately arrest nahi elang itu han arrest pensi highest form of punishment ala tum pinai lain lo lapan itu finally isi statement kutuntum bangke SP Sanjeev Kumar Saikia alang lipan immediately transfer nangi lapan labangso initiative team Karbiang Long Bacakrong under the leadership of Tuliram Rong Han penalang li claim pada jong selang li claim ke pulau bangke Tuliram Rong Han masih crime lo apa ong dia pan crime pakai claim dia pan kacau toy long si alang di bangka duduk kok lo busin dong dong pon lo kasi lam jai sini lihin pen lam kita jai banton kok lo kado this is not failure lo piniani Karbiang lo SP do DSP do ADC do sida me alang itu asai bangke ahok bet claim ke dia lo alang itu kiklan dekhema
Karbi Anglong long kita bom SP kita dekhe dan ma ADC tu kita dekhe ma kali latung klaim the sita klaim the dinong tu sila kini dong kamu tu landam sina ini tu kang bagbe adai kabe abang bukan bolu namde ha singason akok le cingkep dam blorda alang itu alang lipan nyepek lapen alang teman aroteng ke inside sita mai la kaino dak abang bugai la dibuang bong Jepang Captain sita dibuang bong lo Captain sita alang itu net dekhe la ingnang dekhe la halo alang itu intentionalisi la hai hui asai lang noke alang itu claim pus itu cuma tu last ini dua parti yang demand ke lalu immediately Karbi Anglong ati SP apan la Karbi Anglong pen transfer ke nang cip itu hang pada lo jong sia alang itu kon kita bom SP pan jong sia dak pen transfer ke bolong itu inglo ake nona sana taksi apran dampong lang itu bakar di timur tu apran dampong lang colang rem bom lang landang bolong ke BJP tum alam cak abang ke bini India angkang pia masih failure lo alo sumar duman pirai kom dia pan alang itu aron ta selam lo bini ani India angkang lo women tu safety lo ma India angkang lo bini ani alo sumar tum apran kidam itu thegam lo kidam tang non hejo kot kata lo sidame inu doktor cari pamanin sopi bangsa hal dak cari ahem lo masih alang lipat colang rem si piksi lo langsung taksi dak itu Karbi Anglong lo sidame non hejong sidame itu adu lo inut arong hang hem lo itu tu also school kecari yang mempe kodak bidu lo tapi ni ani itu thegam lo social media namanya itu thegam lo kalau bangsa anu sopi pan Aikan kan kira sama supir pan, colang rem desi ini ke kapek nian dan lo. Kalau bang soda komando, las torkar kan lama, lasi, ni tu mahin ben, kacunguri gang tu, torkar apa? Labang sod nopuson, kahai nodak atu non ben, Karbi Anglong ben, hello ben nanti, Karbi Anglong, kecari atu. Tim Karbi Anglong tu amek perang mang wedet ma amek perang mang wedet ma la itu ma Karbi Bimar tu apran amul kidam hai bang keculang rem hai amek perang mang wedet ma dak 2 kilo lo mon ben chiko joni jong phama perang inu adin supi bang ada ahem lo abiti tu bang se hem lo dum choksi kalau bang sonin supi bang piti lo pini ani antame ahok akan sai ahem sor hon pi pelang atu langsung nak taksi itu thegam lo ha moga district lo sumila rong hang pia pansita colang rem desi akhirnya ngamat me kai tu lo me plong tu lo kalau bangso ki plong tu ke colang rem bang tu bang piniani yang kita ahok pe akan sai pi dekela sita me ning tu malam Karbi Anglong lo dak di porong sepilo inut cankar saya kia budok alang ni kicok cepen aposi kalau bangso hut koson bene dak rak kung cilang masih alang ni pan alang ni apran dam julo hala ke mob lancing puluh nanti laki alang ni pan alang tu man ke laki maldar buat kes ke bonun lasi hala sudah athema ini tuh Karbi Anglong Autonomous Council lo ini tuh theglo Ajat Tuliram along ke Bandung Prung Agunda Agru Batu hala tu mapanan kami itu kita tambah itu theglam long hala tu mana eres res nasi alali tu matano je SP dos lame administration dos lame hala tu apan insai se la penong anda eres res hala tu manda pason taxi no itu soarlo to phanna me itu thegam lo je hang ini tu safety away lapen education em do pustame do jong ason quality education ba ke itu theglong le pin
আলানি নাই আমি ফালে থান পিজিৰ মি পলো আজি চোৰলালক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ বিক্ৰম হাছে ডাঙৰীয়া তেখেতে যি উল্লেখ কৰিলে সঁচাকে আমি এই কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া জেগা জেগা এনেকুৱা ছেক্ৰেট কিলিং হৈ আছে এছপি নিজে থাকিও হৈছে এই গতিকে আৰু